Antro urumo kana poni urumo qadi dalam wariat kedua kesidra batempan sunyi tabing meriti ban sisen lingka tutup ngan ulai kamu kelebong dengan telekom gebuh bak muka ne ucap zikir me alun-alun badan menghayun ulai meputak di anak murid di luar tabeng kedua mesin ring bandung melingkar tengah berkitab du masing-masing lafai holain surah ulua diponi tuha sinan katedang lagi jenelang baateng raya kedeh gejinge kena gekalan mise kawan-wan diponi tuha tedang keponi si kejap tahe umpama mante jitren ubanda gekap ngan gusi gepesak ngan phe laju getajo gesabung nyawa nesalok tabeng sen-sen si getu hati tat kuyu diponi tuha ahban gekalan kalimah tengku nesemah laju nepemulia poni nesujud semabak gaki pelemah suci hati lam dada lemangan encian ni banjaroni bunawa pareh beri masa neteka neman bajara tengku netanyang pegah berkenang wahai ni raja paneta temai encian gad bangun gata pi inang lagi ngan papa poni ne seot me aloh Allah hanjian lon pegah ubah syekhuna kuyu temakut ngan male baba tesuat ngan lidah ni baklon buka ulun kesidra Tuhan tekedi hana mekri-kri kata bala umpama ban on si apet duri hana lon tukri pelih lambahaya menya ulun iem hana lon pegah ulun kebisah kapedeng seba menya lon pegah ulun pisalah niba tengkusah kenang mereka cina serapa ulun hetengku kadang nehempu neproh bak muka Allahu Allah ya Tuhanku pakri kelaku untungan hamba ulun netulung wahai ya Rabbi beri jangan beri lepah lambahaya poni lom semah tengku bak gaki nemo mei tepian ia mata poni sememah meriwang-riwang encian di tangan kablet lot mata di tengku sabe kenan pandang ba encian intan bijaro maja tengku kamehun di dalam hati nedrok nesuat le ni bak ni tuha bak jaro tengku laju nesuk le syaya meble-ble indah dan rupa antro bak jaro tengku kagala nengiang mesiga jibeda syaya lagi jeroh patut tengku ngui layak hati megrak-gerak di dalam dada tengku netanyang laju ubak ni encian nyopane digata maja saleh pataco atawa sobri nyan kejet heni bak jaro gata tapegah heni bek nate makut walaupun karut ni bak lun suka najet lun ingat layak ngan patut pakri tarebut harta raja betat gad jehun labangan ruga takun harta bek nasyok sangka pegah poni bek leta yemdro
mangat lun tu yang po harta poni ne seut pi insya-Allah jinawalun pegah ubah syekhuna tempat yang sunyi tengku melangkah mangat lun pegah barasia perumah qadin beda pantah laju nelangkah serta maja tempat sunyi nejaah bagah poni semegah menoban haba wahai etengku ulun tro langkah hadapan wajah tengku syekhuna pare sultan yang suruh titah salam ngan semah baklon yuba salam hormat dengan haluan pare sultan yang anak raja nyosaboh encien yang mata intan hadiah gobnyan akan syekhuna serta dengan habasi patah pare yu pegah tengku bagata asai mula fon teketi Allah ngan sababiyah tema kedua pare kamu cerengan insi bayan sabam jiwa ham gopnyan mezina dengan syekhuna gurelun tuan ulun suruhan ke juru bahasa parehne suruh niba ulunnya hati tegogo di dalam dada dengan syekhuna nafsu bersampo dengan uronyo butruh ban pinta cinyan ke sabam ulun tro langkah neyu wajak pegah ubah syekhuna geharam tengku bek nama bantah nekabul pantah bek nama dakwah